naša lijepa Sofija Gajdobranski, Sombor, 24 godine, Jelena Kaleuša, njena mentorka. Dobro večer. Dobro večer. Ja se vraćamo sad korijenima, to jeste onome što ona zna najbolje da radi, a to je emocija. Pa, Luis. Lijepo ste vi to rekli, bit će lijepo, jer je to naša draga Sofija. Slušamo je.